Abanyarwanda shaka bafite imirimo myiza reka negere hepfo arana yabwiye ngo nzi imirimo yanyu nzi imirimo yanyu ko mudashushe kandi mutagize gute mudakonje murotuzo yaza mwabagabo mwe none bagiye kugira gute uwo niwe ntagari gibivuze noneho Bibiri iravuga ngo agiye kubaruka na FCC nubwo igiye kubagira ngo bakega babe niba batari mu rugamba babe nanone nabo niba batari mu rugamba ni adui tuba responsable ku rugero utekereza ngo izi drone gisegetari kurasa ba mama kuri inite ngomba kugura 1000 nashiraho 1000 n'ama senti 10 nukuvuga ngo izi drone ninjye uzazishura ari umuyumbe ari umuntu mu rusengero muzaba community y'abapasteri gusa muzaba community bweho ese iyi community yacu mu myaka ijana iri imbere tuzaba turaba champion umukunga ko mwahunze politike kandi umuntu ari mu kwanga hunga politike muri Kenya yagara muri Amerika akaba umusenguza politike w'ibihe ntuzikira kigarasha uriya nje nkunda ibigarasha ikigarasha ntuzi ko yahagaraza arahangana aho bamurura mu bukwe bakamurura agira cyo bakamurura handi hose bakamurura akagihagararaho ni chairman abwira abantu ngo mutanga umusanzu tamakuru afite y'urugamba ariko ni chairman uyoboye impunzi mu karere je vais bien ariko nta mpumyobora izindi izaziroha ntuzi iyo modoka barayiguze muri Netherlands twebwe igoma sizo dutwara iziri hejuru yiyo ufite inzu muri Amerika ntawe n'ufite inzu Kinshasa gute umuntu ntibahageraga amavuta ntahagera drone hiza ikabombarda pharmacy y'imiti yanyuze ku mitwe ko mbere umuzarendo yarasonzaga n'injira agafata aka yiwe akaza akakwinjira n'agafata ibyo afata ntawe hori burege nta kiri bumukoreho nushaka kugira arakurasa azamuke muri defense nta muri bukuvuge ariko I tell you icyo kintu abantu bari muri zone libere bagifita ko kabazo bazabivuga uziko dufite abarwana shaka barutwa n'ibigarasha gute wewe imbere yarapfuye muri protector ntiwazura wewe imbere umuntu wese wakora akazi akigeza wishinga utari muri dreams warahanutse wewe imbere yarapfuye uri gufata wewe ku muhanda noneho twebwe twarangiritse mwarese twabazwa n'abana twabazwa n'imiryango zatuvamo nje nawe nimba ari nge tusaba duhagaze mu bwoko mu myaka 50 iri imbere uzaba ari ubwoko buhagaze gute A world of stories. Ndakuramukije nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana aho udukurikiye uherereye kuri Afromedia Live turizera neza yuko umeze neza kandi ukomeje gushima Imana. Nanone nkuko bisanzwe muri iki cyumweru se cyangwa muri kuno kwezi turimo murabizi ko turi mu bihe byo kwibuka abacu baguye mu gatumba biciwe mu gatumba. Nkomeza kuvuga ngo mwihangane ariko kandi mukomeza guhatana kugira ngo bizabaye bitazongera uruhare rwawe cyangwa se ushoboye gukora mu gisa turimwo ico kirahagije murakoze cyane. Hanyuma rero uyu munsi turi kumwe n'umuntu ukomeye twakoranye hano mu bintu bigiye bitandukanye ariko uyu munsi akaba ari umwe mu bantu batahutse muri Kongo muri zone libere ufite amakuru menshi uri mu gihugu cya Kongo muri zone ziri libere anda AFC M23 na MRDP twirwaneho. Murumva rero ko uwo muntu afite amakuru menshi agiye kudusangiza. Intore y'ubwana nakusoma ni karibu urakoze cyane. Bimeze bite? Turiyo turashima turakomeye. Uvuye mu gihugu ngaho ramutsa abantu mwijwi ry'imuhira. Nta riri ritandukanye niri kuko ururimi rwahindutse turashimye kubw'ikaze ryanyu turashimye ko mutwakiriye hano turi hanze y'igihugu turi wabandi ko bana mwatwakiriye hano turabashimiye. Hanyuma dukurikiranye abari banze kuri social media badukurikiranaga tubahaye yambo n'abakuzi mu gihugu nabo barahari benshi reka mvuge ngo abanzi gusa abanzi bose muri umbrella zitandukanye bose ndabasuhuje mbabwira ngo alota continue. Ntabwo duhera kure cyane kubera ko maze kuramutsa abantu nari mvuze ngo baramutse mwijwi ry'imuhira hameze gute nk'utubwira reka mbibutse yuko uyu mugabo ari mu bantu batashe muri Goma bagiye rugikubita gutyo igihe hari isi yose yari ikangaranye ivuga ngo Goma tombe n'abanyamahanga bakavuga ngo umutwe w'inyeshamba wafashe igihugu wafashe umujyi capitale yo muri est nawe yari yagezeyo
Okay, twe turakomeye. Amakuru mvuga nta amenshi murayafite. Icambere nengiye kubaza uyu mujyi abantu dukeneye kumva, abantu bari hirya no hino mu mahanga, bari hirya no hino mu bihugu, bari hirya no hino baribaza imeze igihugu kimeze gute? Mu buryo buri global, ahantu hose hari libere, nta discrimination ihari, nta masaha batagenda, nta bwibyi, nta bwabwibyi bwamenyerewe bwo kwiba n'imbunda, ese mu urazizi ko ari nyinshi hariya. Nta case wakumva urusasu ruturitse ngo hari umuntu wambuye undi. Ntiwakumva umusirikare wa FC, ubwo ndavuga ihuriro, ko ntabwo ndi buvuga icyama. Ntiwakumva ngo hari umusirikare wasinze wambuye umusivili. Zone libere yose, kuva ku mupaka wa Uganda ukageza mu Kabanje abandi bari. Nta musirikare usinda ngo arase umusivili cyangwa mwambure, ntawe. Oya, hari uburyo umuntu wabaye muri Kongo wese azi, sibyo? Yego. Cyangwa se uhageze kuhagera azi yuko habaho intimidation irenze noneho ku rwego rw'umuntu ufite igikoresho. Yego. Ibikoresho birahari, sinange bo kubibwira, ababiraswagaho ni bazi ko bihari, ariko ni armée iri discipline. Abantu bashoye imbaraga, ubuyobozi bwacu bwashoye imbaraga mu kwigisha ingabo. Bababwira ko baje kubarinda, bataje kubambura. Ikindi bababwira ko batarinze abanyamahanga, ntago ari MONUSCO, ntabwo ari abapakistani barinze abakongomani, n'abana barinze ba nyina. Ubwo rero umwana urinze nyina ntago yamukanga, ahubwo na nyina abonye umwana yahera ko yiruhutsa. So bashoye imbaraga abayobozi bacu kwigisha ingabo, buri muntu wese afata responsabilité, ndetse na tentation y'igisa nico gihanirwa aho bose bareba. Iyo kese ntayihari, ntabwo ari ukwivuga meza, uwahageze wese azi ko ico kibazo cyakosotse. Muri Kongo haracaba igihano c'urupfu, hari wigeze hanwa arashwe ku buryo yakoze bene iryo kosa? Ntawe. Aho hagereye umaze kubona? Ntawe. Natwe ntabwo dufite constitution, ntabwo Amnesty International natwe iratureba, kandi uburenganzira bwa muntu burahari. Ariko koti ya gisirikare ifite ukwihana, kandi guhana si ukwica. Nta nubwo ukoshe bamuhanisha ubwo gupfa, turacyamukeneye, bamukosora gato agasura mu murongo. Aha. Nkeneye kumva amakuru avuga, uduhe ishusho rusange, duhere ku buryo igihugu cubakitse, kuko ni zone zirimo zabohowe n'umutwe w'inyeshamba, ko ntabwo ari leta nk'iya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ivuga yuko ari igihugu kiri mu maboko y'u Rwanda, mbese ni igice kiri mu maboko y'u Rwanda. Ariko kandi kuba ari libere bavyita ko ariyo leta yabo, niyo ibakamiye, niyo itumye bameze uko bameze. Hubakitse gute? Systeme zubakitse gute? Okay, ndaza nari maze imyaka igeze muri 10 ntaba muri Kongo, ukuye guhera 2025 niho natangiye kuhaba. Ukuye amakuru hejuru ya discrimination no bwicanyi n'ibindi byose, number 1 haratekanye, ababivuga n'abari kure, ariko abanyegumura umunyamakuru zazane kamera bazakubwira ibintu biratekanye. Abari bafite amashanti yabo bari kuyafinisa, bamuze mu yakodeshe mwe mutubatse. Imihanda iri gukorwa, imihanda kandi umuhanda muri infrastructure biri mu bintu bisaba budget nini, ndetse binasaba kubikurikirana. Kuko ntiwambwira ukuntu umuhanda wa Rubaya uva Rubaya uza muri Goma, ukuntu kuva mu Birigi yagenda isi. Trump nejo bundi yarahasabye ngo bahamuhe, leta ya Gisegeti irahamuha, nuko yari zigihari. Ni gute nta muhanda uhagera? Nibwa butegetsi, bad governance ibihari. Bakavuga ati ifuso imwe irashobora gukwama, izindi zose zikagwa zigatinda, zikamara ukwezi zikibaho ngaho. Kwari kugira ngo abanyembaraga ari bakomeza kuhajya, amafi manini
wowe mutoya uvuge ko isekuruza byawe ari rubaya ariko rubaya nta kintu kumariye. Leta ihari nireba umuturage wo hasi. Uyu munsi ukoresha iminota 45 ukabugeze rubaya. Ubusanzwe yari inga hari n'igihe wamaraga icumweru utarahuruka wajyanye imodoka. None se ni kwama urasiga ikamyo. Kandi aduye ari hirya, nyatura ari ku ruhande, FDR zirahari. Hari uburyo bubiri ubona icyo ubaha, uryamye kuri iyo fuso yawe, uhamagara abantu barundemwe amabuye nurenge kicobo ugwe muri kiriya. Ariko uyu munsi rubaya iragendwa iminota 45. Ubu ni muri rubaya ugafata imari yawe cyangwa ukanasura inka zawe cyangwa ukanasura ababyeyi kuko hari abahavuka. Yego. Business ihagaze gute? Business aho mperereye irakorwa mu rwego rurenze ubwo abari hirya bashaka kuba bitekerezaho. Number 1 abakongomani mu buryo rusange n'abana beza. N'ubutegetsi bwabagoye. N'abantu bazi kuyoboka. Kandi n'abantu urabona ku rugero nk'Abanyabukavu kuvuga ati kubwira FRDC nka leta ya Kinshasa niba mudashoboye kwegeza y'umwanzi muyisohoke mwe mutarwanya. Kuko ni ibintu byacu mwangiriza. Ayo mabombe muri kurasa hangaha arangiriza inzu yanjye. Niba mudashoboye kwegeza y'umwanzi please musohoke. Yego. Ni nako byagenze. Kavu ntuzi uko yafashwe. Babonye bamaze kwinjira baravuga ati barasarendinga. So kuri none uwacuruzaga yaracuruje nta byashara bitahakorwa. Ukuye ko kuri none hari bitarakunda. System bancaire murazizi ko zitarakunda, leta n'isi bitarabitwemerera. Kuye ko leta ya Kinshasa atari yabiduha. Hari umurongo binyuramo. Hari bitarakunda. Ariko twasanze n'ubundi ubuyobozi bwari buhari abantu batazi system bancaire. Abantu hafi bose babika kuri telefone M-Pesa zabo n'amadolari. Wabika nk'ibihumbi ushaka. Ikindi niho hantu amafi manini akigira ko freforo mu nzu. So nta cyahagaze. Ibikorwa byarakomeje. Ndetse n'abataracuruzaga kubera influence runaka ibaga ibiriho ya discrimination. Ubu baracuruza. Umundande aracuruza. Umumanyanga agacuruza. Uvuka Imasisi agacuruza. Wikalehe akamurangurira. Hakuna shida. Ibicu umaze kugeramo aho wagereye muri Kongo bingana gute? Wenda nshaka kumva ishusho y'uburyo wahabonye wewe. Ntago nageze kure cyane kubera inshingano. Araho byageze inshingano zituma bitanyemerera. Ariko ugehera no mpaka wa Uganda ukagenda muri Bwisha yose, Abanyabwisha ukakomeza ukagera Rucuru, Kibumba, ukajya Kiwanja, ukajya ubwo Bwisha na Rucuru biratandukanye ku bantu batahazi. Hari abantu nyine bita Abanyabwisha nkuko bavuga ngo Abanyamasisi, bavuga Abanyamulenge, nyine hari abiyita gutyo bafite n'ukuntu bahengeka ikinyarwanda mu buryo bundi. Nabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hari ukuntu nyine nta kinyarwanda. Granoro se ntivuga ikinyarwanda se. Oya abadukurikiye bose ntibabizi yuko n'Abarwanda phone. Ariko si Abanyarwanda. N'abantu bavuga ikinyarwanda ariko kigiye gihengetsemo. Mushobora n'umuntu akavuga kumva ni y'amajyaruguru muri Rucuru. Ari Abanyabwisha gukomeza collectivité zabo. Undi yavuga kumva avuze Ikimasisi. Hari uburyo ku rugero twe turavuga ngo kwihangana. Ibo ntago bavuga kwihangana, bavuga kwihangana. Mukomeze kwihangana. Mukomeze kwihangana. Ubu ni iwanyu. Harimwo akantu. Hari akantu. Hari ukuntu avuga kandi bariya kubera ko bapakanye n'Abaganda bashiramwe mu majambo y'Ikigande. Arashaka kukubwira ati inyamba amace. Kuyamba. Kuyamba. Gusaba. Fasha. Amace bwo ni change n'amafaranga mato abasaba. Okay, hari byinshi iyo umuntu avuze wumva ko ari muri Granoro, kumva ko ingwero y'Imasisi. Ariko ibintu byinshi tubihuriyeho. Aho nageze ni mbere hakiba libere
activities zari zikomeje mu kuri ndetse bavuga nti iyi leta ihari niyo iduhaye amahoro kuko mbere umuzarendo yarasonzaga n'injira agafata aka yiwe akaza akakwinjira n'agafata ibyo afata nturi burege kamenya ko ufite agafaranga baba bafite abagusetinga ntawe uri burege ntacyo uri bumukoreho nushaka kugira arakurasa azamuke muri defense nta muri bukuvuge ariko I tell you icyo kintu abantu bari muri zone libere bagifita ko kabazo iyi ni media I'm not lying here bazabivuga kubera ko bimpaye mbaza hari abantu bari kuzibaza hari abantu babyibaza ibibazo bavuga ngo nkeneye gutaha muri Kongo ariko Kongo se yaratunganye Kongo kuko hari Kongo abantu bazi bahunze bari muri Amerika bari muri Australia bari hirya no hino ku isi bari Nairobi n'ahandi bamenyereye ahantu uhagarara ku mabariyeri 30 uhayuva ahantu ibirometero bitageze 10 ukahasanga bariyeri zirenga 30 kandi hose utanga ikibuguro number 1 AFC bw'ikibuguro nashatse kuvuga ni road blocks ku bantu mutabyumva mugana mutanga kitu kidogo kuva Bunagana niho harehare kugeza mu Kamanyura ama barriere tugira ari illegal sibyo ahari nari legal yemewe ayo nayo ahari niki nayo urabona hari icyo bita DGI imisoro yo mu gihugu hagati sibyo ibintu bivuye Masisi bije muri Goma hagati hagomba kuba hariho tax point sibyo aho bavuga ati ufite igitoki gifite valeur ku rugero y'ibihumbi 20 ku rugero icyame kavuga nti taxe yo mu gihugu hagati DG kimwe nko hano uko bikorwa sibyo icyo gitoki kimwe kirishirirwa amafranc igihumbi uzanye kamyo ivuye Minova ifite ibitoki winjira mu bambiro sorry ugasanga hariho tax point utanga tax yawe nta muntu uguhungabanyije ukagenda iyo na hano muri kino gihugu murimo tax ntaho zitari niki noneho cemeza yuko ugeze ku indi barriere yuko wishuye hari icyangombwa baguha kigaragaza yuko wishuye uretse nta indi barriere bihari access ko zimeze hari ukuntu zipanze muri collection yo muri DGI icyo baguha uraskana kakwereka aho cyavuye kwa AFC hariho QR code zikorera uraskana iryo terambere rirahari byihorere igihugu cyarabyaye ntago cyakenya abana bayo ku buryo oyitonde turi muri technology ubu nyine ya QR code nkubwiye ko taxe zacu njye bikubwiye sindi kintu gakivumbutse ntago ari ikintu gishaje amarisiti yacu yose abantu ba inspecteur bacu arayiskana gutya gahita igaragaza hivuye AFC kore muri collection ibyo ngibyo si ikintu cyo kurinda gushakisha ikindi ivyo ntariko ni AFC yabishizeho ntibyari bisanzweho ntacyo muri Kongo ikintu mu butegetsi bwari buraho ngaho ikintu nabonye bashiraho sensori navuga babaseriye cyane ni passport niyo nabonye bafata imboni ibindi byarakora gute ni ya bad governance we bashize kuri barriere ukishakira bijya mu mifuka yawe iyo yinje mu bambiro ahandi hantu aza kwerekana icyangombwa ni mu isoko ibintu byasoze ubwo mu bambiro ni hehe ku bambiro ni hanze y'umujyi wa Goma ubwo niho bivuye Karere umuhanda wa Minova uhura n'uwa Sud Kivu n'abavaga cyangwa n'abava hehe niho bihurira hari yitwa PRP aho niho imizigo ivuye Rucuru na Grand Nord yose nihishikira hari abantu bashinzwe kumenya ko imizigo yinjiye yanyuze Kibumba yasoze ikinjira bafite ibitansi biri ku murongo bifite QR code nta umupaka mu isoko akagurisha imari akisubira imasi nta umukozeho nta kindi nta umukozeho imodoka irapfa nta muntu yitera nta cepfa nta carubura kandi ntitwaremye AFC ntago yeremye abantu oya kwigisha abantu ari nacyo twakwifuza abantu ko biga ntago dushaka buriya ku bantu bazi iyobokamana bazi itandukano ryo kubwiriza no kwigisha turasabwa kwigisha ntago dusabwa kubwiriza turasaba kwigisha
kuko iyo wigishije uramenya, iyo umenye unajibika ufata inshingano. Ni ukuvuga ngo warutubwiye mu buryo bw'imikoresho, waramubaje amabariyeri yaca hari nari yemewe, ari muri collective, ari muri finance yemewe, kandi yose ayobowe ari kumwe n'abantu bazi icyo gukora, banafite icyo twakwita patriotism. Patriotism ni ukuvuga ngo nkunda igihugu, no kubwikorera. Revolution ni change. Ibyari biriho byari bitubangamiye, iki nticyaduhaga iki, twe twaje ngo duhindure iki. Nimba bavugaga ngo ufite izuru rerere ntago hangura ibi ngibi, ubu ngubu ufite rerere arakora, ufite rigufi arakora. Umundande yakuyobora ukayoboka, kuko ntago uyoboka ubwoko, uyoboka system, ideology. Udusobanuriye mu buryo aha ni mu buryo bwa business, uburyo zikorwa, taxation n'ibindi. No ku mupaka kubivuye ahantu uhamagaza container China kimwe n'abandi, iza hano muri zigwa Mombasa, ariko East Africa hirya hose zigwa Dar es Salaam. Dar es Salaam ugakora impapuro zo bita T1 za transit, kuvuga ko zigiye Goma cyangwa zigiye Bukavu. Container yawe iraza igasora nkuko bikwiye, umuzigo wawe ukagera kuri shop, nta muntu numwe impunity yarashize, tu dois payer, gomba. Ariko nuko kwishura ntago kwishura kubabyigira ku gikuta kumurengera, no kwishura gutuma leta ibona, kuko erega niwe nguvu za leta, ibona ibyo igomba kubona, ariko leta ifite inshingano zo kugufavoriza ngo komeze. Ni ukuvuga ngo apare y'umusoro wasoreshejwe rimwe, nta bandi baza kukunyanyasa nyuma yabo. Reka nkore, niba ufite iduka ufite shop muri Goma, DGI ishinzwe imisoro mu gihugu nimenye ko ufite license, haza kandi uzahanga wemerewe license yo gucuruza, ni sawa. Abo ku mupaka bagusoresha ufite receipt, iyo receipt wajya hariho hose muri zone libere, ushaka wayitwara Kibumba cyangwa ugatwara umuzigo wawe Bunagana cyangwa ugatwara Kamanyura, uri clear. Why not? Signature y'Igoma nimwe no muri Sud Kivu nimwe, nuvuga ngo zone libere ya AFC yose receipt yabiriho AFC nimwe. Ni leta ni AFC receipt, icyo navuga receipt nizo muri interieur, sibyo? Ariko izi imipaka yacu muri system, ku buryo naha nshobora ku login nkareba ibiri kunyura ku mupaka none hanga ni system, mu gihe ufite access. Yes. Ni ukuvuga ngo serikali hari ni AFC, ntago ari ukuvuga ngo imaze umwaka n'amezi menshi niyo serikali hari. Ko ndashaka ko umuntu asobanukirwe neza, kuko abantu babumva ko zone ya Goma yarafashwe bimeze gute, abantu bakumva ko wenda hakiri akajagari, kandi kari muri za leta ziyobowe na gisirikare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi yewe n'ubu nyine n'abahayoboye baracyari anda ya military kuntu y'igisirikare, systeme y'igisirikare n'abagicunze hirya no hino, n'imbundi bigaragara ahantu hose. Hagara ahantu hose hari ngombwa, ahandi ntayihari. Ya ku mupaka none rero nimba hari imbunda ubona na hari ngombwa, ntago ari ngiye kuranga aho burinzi buri, na hari ngombwa. Ikindi icyo duhunga si imbunda, ahubwo ni ikimbunda zakora, naco narishatse kuvuga buriya gukoresha nabi imbunda, nicyo cyakosowe, nicyo cyari kibi. Ahari umwanzi arashugurikirwa, aho biri ngombwa hararindwa, ahatari ngombwa hafite uburyo kiharinzwe, kandi kirinda si imbunda. Nakwakira ndi umuntu uri muri biro, ariko nshinzwe kurindaho, ubuzima bugakomeza kandi utampungabanyije, nta nite nubonye, nta niki. Kandi so uburyo bw'imiyoborere bumeze gute? Imiyoborere governance mbese yubakitse gute? Ushaka kumva uburyo yubakitse gute, systeme zihari mu buhe buryo, kuko bafashe igihugu bagifata abari bakiyoboye baragenda, uvuga ngo batangiye gushiraho uburyo bundi. Structure uko zimeze ntago zatandukanye. Hari Abanyumba 10, hari aba chef de quartier, hari mairie, nyuma ya mairie ijya muri guverinora, ubwo rero ni county government. Biri ku murongo. Muri county government hariho abitwa aba conseiller,
considérés comme des ministres bari inshingano zirakomeje ibyo ni nk'abaministre mu yego provincial kakavuga n'ubusanzwe niko ngira ngo yego niko byari bisanzwe so nta cyahindutse n'ubutegetsi bubi hajeho ubundi buje gukosora abage n'abakongomani abahari n'abakongomani ni leadership yahindutse na system bagomba gukoreramo ariko ibindi byose tuva bien vuba hangaha nabonye bashiraho abashinzwe kuvugurura ubutabera bimeze gute ibyo bihagaze gute muri system ya justice yubakitse gute imanza dukosanye twembi bica mu zenzira hari polisi ya de parquet hari inkiko kuko judiciary ngo biri irakora murabizi ko Maître Shaka aherutse ko appointed nka twice muri department sorry department zirakora ubwo mbere bataraje aho byakorwaga gute byari bihagaze gute mbere bataraje aho hariho ubundi buyobozi bw'ibanze bwari buhari buke muri zo manza yego judiciary ntiyashotsejeho ariko muri military hariho abashinzwe ibyo bintu ariko batari kuvuga ngo n'abasirikare gusa kuko waba uri umunyamategeko uri under structure military kandi byose bigakorwa yego ariko ubu ngubu buri department ifite ukuntu imeze ari ngiyi infrastructure iki bintu gusa hari uburyo kibiri globe mu buryo bumwe runaka ariko ma department yose ariho arakora birashida nukuvuga ngo buriya bapentinze bariya n'uburyo bwo kuvuga ngo bive mu buryo bwa gisirikare bije mu gisivile okay hari byari bisanzwe bikora ariko iriya ni leadership ibyo mubona biri kuri yego okay ibyo mubona biri kuri gazeti n'abayobozi bo ku rwego ariko hasi abahasanzwe hakora kuvuga ngo abantu babiri umwe yibye undi yajanye kibanza ibyo rwose ibyo hari amakomisiyo zikora hari amakomisiyo yabanje ariho amakomisiyo y'uburyo bwose yo kugira ngo arangize ibibazo nta muntu uhungabanyijwe uwo bambuye bivuge ikikwereka ko ibi atari imvugo mu kwa gatatu 2025 urabizi ko Igoma habaye intambara abantu basiga ibintu hafi ya byose AFC yatanze itegeko umuntu wabuze imodoka ye kuko hari wayisigaga birimo contact hari gihe kuko barasahurira mu nduru undi no akaza akayinjiramo akigenda batanze itegeko banatanga itegeko ku baturanyi ko haba umusako umuntu wese agarura imodoka yatwaye uzi ko imodoka ye yagiye aze abivuge imodoka ye emugarukire ndi umuhamya wizagarutse gutya mu kwa gatatu icyama kiyafashe mu kwezi kumwe imodoka zasubijwe ba nyirazo ubu nyuma y'umwaka n'amezi hafi imyaka 2 turimo turashaka kuyigeza ubu niho wavuga ngo hari umuntu nimba mu kwezi kumwe abana baravuye muri Sabyinyo ntago bari bashaka imodoka ntago bari bazanze se ariko bakayambura ubusa n'uwari ubifiteho uburenganzira bakayisubiza nyirayo politiki ntabwo ari position za cyangwa se ari amafaranga kuko benshi bataye byinshi mu mahanga no muri leta n'impinduka zikenewe mu buryo bw'imisukurire y'igihugu apana muri Goma honyine Goma dukunze kubona ama video rimwe na rimwe abayobozi bagiye muri Salongo ubundi ubwo ni umuganda kuba mu bandi bamenyereye izindi mvugo ariko muri Kongo ni Salongo ngira ngo niko yitwa bihagaze gute Kongo abantu bazi na Kongo bibukaga bushize Christine Shusho twarahuye hano sinzi ukuntu twavuganye nyine tuvuze ibintu by'iwacu muri Kongo ati mperutse Bukavu vuba hangaha atari ko Bukavu nasanze iri clean paraporo n'igihe nari nyiherukamo kera ubu nyine ko iri ku murongo ati kwa boda mtu anavuka vizuri hakuna shida bimeze gute okay mu buryo buri clean waruvuze ntago ari Goma gusa ahantu kuri none gusa hataratangira amasarongo kubera akazi kari kagihari ni mu Minembwe ahandi hose salongo kwa gatandatu irakorwa ni itegeko ntabwo sitafadhali buri wa gatandatu waba uri hehe
mu cyaro urimo hari uhari. Serikali ifite amaso hirya no hino kandi ifite abantu bayo hirya no hino, irakorwa ahantu hose. buri niposho mu gitondo kugeza saa 4 n'umupaka uba ufunze. Ngo ku gatandatu umupaka ufungurwa nyuma ya salongo. Nyuma ya salongo bamara se bakanakipingaho iwo mujyi uri clean paraporo no vuga ngo baramara kuwukubura basubire bawanduze. Ntabwo nako note umupaka iyo reka nkwereka mu mujyi hari igihe leta ivuga ikintu ntigishigikire. Igishigikira mu buryo bubiri. Number 1 itanga financement, number 2 ikabikurikirana. Wewe wa mwanda wawe muto ku rugo iragukurikirana. Dufite nyumba 10 inzu 10 chef de quartier arahari. Abo niko kazi kabo n'ibindi bafite mu nshingano. Ariko rigore zabaye bloqué. Imodoka ni za county government. Sibyo? Imyanda ihurizwa aho urumva babishoyemwo navuga n'ubufasha buzatuma bikunda. Kandi biriho birakorwa. Hari abantu ba cleaninga bishurwa se cyangwa hari ama companies apano bantu. Companies zishinzwe isuku mu mujyi. Kuko iyo modoka ntago bafata ngo niza county government, agomba kuba abantu bafite tenda. Ibyo nyine bibaza no kwibariza kure. Ariko hageze ni nkaha amaso araguha. Ubu wafa gufata ikamyo yawe ngo ugiye gufata imyanda hangaha, ugomba kuba ufite license n'impapuro nyinshi ko watsindiye iyo tenda. Niko n'abandi bameze. Erega batashe bari bavuye imahanga kandi bari bashaka impinduka, nibyo yabindi bazanye. So abantu gutaha bimeze gute? Abantu batashe kuko biravugwa yuko igihugu carafashwe, ibice bimwe byarafashwe, impunzi nizitahe. Iyi systeme abantu barayumva baratashe, se bimeze gute mu gihugu? Abantu baratashe ariko hari abatarataha, namwe murimo n'abandi bari kudukurikirana bakiri mahanga. Dufite impamvu imwe bituma tureka ibidufitiye agaciro tukaza ngo duhure n'abantu runaka tubibutse inshingano. Tubibutse inshingano, tubibutse ko mbere yuko igihugu kimukenera ko ari ugikeneye ku rutaco. Igihugu carabyaye gifite abana benshi, ni wewe kwigirira neza gusa ukakijamo ukacereka geste yo kugirira umumaro, ico kikaguha the rest. Turi hano ndabizi ko atariho ntuye, sinanye njyenyine. harama yakanyita ama unite ari hose ku isi, ahantu hari abantu batandukanye. Guhera hano ndi hagati byibuze guhera Uganda hafi kugeza South Korea. Hari abantu barimo bavuga n'amakuru mpaye mvuga. Yego. So dufite amakuru atari menshi. Turashaka ngo twibutsanye inshingano dufite. Mobilisation na sensibilisation ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi biradusaba. Nyuma ya mazina munziho, ubu nitwa Camarade d'Elite. Ni umuvandimwe wo mu rugamba. Umuvandimwe wawe, umuvandimwe wundi. Mvuga ngo muvukana ubu nyine si umwega niba nkumvise neza, wo muvukana n'uwo musangiye urugamba. Camarade d'Elite. Buriya check ivara no kurikirana. Ngo bakega babe niba batari mu rugamba babe nanone nabo niba batari mu rugamba ni adui. Kega utari mu rugamba uwo ni ikibazo. Ariko ni ungenza. Ni ungenza. Kuko birashoboka ko tutakangukira rimwe. Ariko turashaka by the way iyi case iri seriye. Turi mu mahanga ahatandukanye. Ntago ndi hano mu buryo buri ligo. Ndi hano mu buryo buzwe. Nabangenga. Si ngombwa ngo mubimenye. So dufite messages. Si ngombwa ngo twereke impapuro. Dufite messages 3. Number 1. Turashaka ngo noneho dufate inshingano. Turashaka ngo twibutsanye inshingano. Hano muri yizi igihugu nticabanze
mwanzwe na regime kandi regime zigenda zikurakuranwa. Ayo makuru abo turimo tuvugana abatayazi ni bake, ariko utayazi nawe zigenda zihinduka. So byaba bisobanuye ngo iyi ngiyi hari nayo irashobora gukurwaho na AFC. AFC ikaba ari regime itegereje kujaho kandi zoshira ibintu mu buryo. Ntabwo ndi umuyobozi wa politike, njyewe ndi hano ngo ndi guhana ngo nibutse abantu inshingano twibutsanye tuganire muri no affaire. Dufite communauté, twebwe ubwo nimvuga twebwe nitwe abavuga uru rurimi, nandi n'abahema barimo n'abandi babaye discriminer, n'abandi bagiye baba discriminer igihugu ntikicabafata nk'abana bacu, ndetse nabo ngo bigera uzi ko umuntu akwita umushitsi baca nawe ugatangira kwikeka, kumva utari uri umushitsi, kumva ko ushobora uzi ko bino bintu bashobora kuba bavuga ari byo kuko umushitsi. Message yanjye ni abantu tungana, banyuze ku ntebe y'ishuri, nidushaka dufatire ku myaka 25 kugeza kuri 45, abo nibo mpamagariwe. Buriya Bibiliya igengwa urugendo rwo kujya mu ijuru, la boussole ni Bibiliya. Iby'igihugu buri gihugu cyose kigira itegeko nshinga. Reka gusa ndakora ku mategeko 3 twebwe asa n'atatureba, kandi abakongo bakongo nk'ubwoko nka community baluba ntago bapfuye kuturuta, ntago bitange kino gihugu kuturuta. Mushishi n'abandi bayobozi bage bayobora ntago hari ico bakose igihugu, ubwo ndi kuvuga bonzi wese yumve. Hari itegeko rya 12 ry'iyi Kongo basegukuru baryamyemo n'amagufwa yabarimo, riravuga ngo abakongomani bose bararesha, bafite droit imwe ndetse na protection imwe imbere y'amategeko. Kandi aha ntago ndi buvuge ngo ndababwira ngo abarwana shaka cyangwa ndababwira ngo abantu bakurikira ngo AFC, nico kigarasha cumvireho, sibyo? Ese iyi ko twese turesha imbere y'amategeko niko bimeze? Niko bimeze? Ubwo buri wese arisubiza. Ese uko umundanda agenda hari hose niko ugenda? Ese kwigihugu kirwa gitanga amaburse niko yibona? Ese ubuhanga bwawe hari aho buzwe? Iryo ni rimwe. Irindi ni rya 16 muri Constitution ya Kongo, biravuga ko ikiremwa muntu kiri sacré, sibyo? Kandi ko leta ifite obligation yo kugiproteja, sibyo? Yo kuyirespectinga ndetse no kuyiproteja. Akandi gafraze karimo ngo toute personne a droit à la vie. Buri wese afite uburenganzira bwo kubaho. Kandi leta ifite obligation yo kumurespecta, number 1, number 2 no kumuproteja no kumurinda, sibyo? Vuga ngo leta ifite inshingano yo kubaha iki kiremwa muntu no kukirinda. Kwanza kubaho kwiwe biri sacré, birera ntibikorwaho, sibyo? Leta ifite obligation ni itegeko, ni inshingano itegetswe kucubaha, kukirinda. Toute personne a droit à la vie. Ariko drone zirwa zirasaba mama, sibyo? Bafunze aho umunyu wanyuraga, ntimubona umunyu. Ubu munsi mu Minembwe hari abantu amaze amezi n'amezi iyo hataba ubumwe bwanyu, umunyu ntibahageraga, amavuta ntahagera. Drone hiza ikabombarda farmasi y'imiti yanyuze ku mitwe. Ubundi no ahantu y'intambara n'ahantu yari intambara ubundi ntibyemerewe kwangiza imiti. Noneho ndashaka ngo tureke ibintu ibigarasha kwanza nibyo nshaka cyane, kuko aha ikiremwa muntu ntago cubahirijwe hangaha, ntago kirinzwe. Ariko Minembwe maze igihe, ubwo nimvuga Minembwe buri wese ahantu hose hashoboka aduyi dufite ariyo leta ya Kinshasa iri kuturasaho, sibyo? Ntabwo kiri sacré, ntabwo kirimo kiri sacré, ntabwo leta ifite obligation yo kukirinda, sibyo? Yego hari abivuga ngo leta ntabwo ifite obligation yo kurinda aduyi, yego igomba kurasa aduyi. Ariko uyu mukecuru uri uraswa na drone,
sibyo uyu mukecuru bafungiye ko atagomba kubona umunyu ko adafite droit à la vie ababirwo bavuga hano bo bavuga ko twirwaneho ikoreshwa n'u Rwanda ariyo bari kurasa banze gukoresha atariyo iri kurasa abaturage tureke abakoresha sibyo ndashaka ngo uyu mukongomani waryohewe n'amahanga ariko iwabo haracahari number 1 ntabwo amategeko erega niki kigarasha kivuga nagenda aje kwandikisha umwana ibaraka banzu nasubize ibyo gukoresha ndaza kuhagera ibivugwa ndaza gusubiza ivyo bavuga ndashaka kwanza kugaragaza hano ko ibyo twemerewe ko tutabibona kandi droit fondamental byo hasi ibintu byo hasi kandi ntiwaretse kubibona kubera ko twirwaneho yavutse oya ibyo ni ibintu byaje twirwaneho yaje ari uko bidahari ari biziri gushaka droit à la vie noneho indi bukoreho navuze ko ndi bukore kuri 3 gusa indi ni ya 30 iravuga ngo toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement mu gihugu umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya ashaka librement uyu munsi ahantu honyine ushobora gusirikira librement ni muri zone libere aho bwije ukinjira ukarara aho ufite amafaranga ukajya kuri hoteli utajya kuri hoteli ukinjira kwa chef ni he ukinjira mu karara none wowe uri hagati y'imyaka 25 kugeza kuri 45 nibo bantu bawe yego sibyo ndashaka ko ikibazo cy'amagripe murambabarira tuwajibike tujye mu nshingano ntabwo wemerewe gusirikira ahariho hose data yakuriye muri kiriya gihugu sibyo sogokuru ibinyejana kugeza 5 ntabwo ari 5 ni byinshi bihambye hariya ahantu honyine ufite power buriya hari ikintu nasobanukiwe buriya wowe manu ntabwo muri kino gihugu urimo cya Kenya nta power uhafite power ntuzikura mu mashuri ufite power ntuzikura muri gym uzikura muri puissance ufite kuri ubwo butaka puissance iri mu bisekuruza byawe ibisekuruza aho biri umunyonyo abongereza niyo bavuga neza biva muri right nuvuga ngo iyi power yikura muri right mu burenganzira aho ufite uburenganzira hamwe ku isi ahandi n'uburenganzira bw'intizo ubundi bazavuga intizo hano uburenganzira abanyamurenge bahafite ubwo sindi kuvuga nubwo ubuhunzi aha sindi havuga ndi kuvuga ko bafite ama passport y'ibindi bihugu right bafite ni intizo ngo zisiga umwumbati kuziko niko basogokuru bavuga wowe ufite passport y'abanyamerika ya Canada ukaba ufite passport n'ushaka ufite izindi nawe yanditseho ko ari from Congo ni intizo zibaze nanditseho ngo from Congo buriya reka nkwereke ko kantu naje gusanga ntarinzi yuko bakarimo ntuzi uramutse ufashe umwana wawe ukamujyana mu bafamiliye kujya kubayo iyo akoze amakosa 1 2 3 bakora iki bahamagara se iyo sajijinganyije baramwohereza ni expectation ni ku exporting sano ku exporting kuri ba importing bavuga ati tahasubira iwanyu umaze kugonga imodoka gatatu muri Amerika nta cyangombwa ugira subira iwanyu ubuzima bwo nyibutsa wawe undi bafashije ubundi kandi kari gutrendinga noneho mureke tuba responsable ahantu dufite uburenganzira bwuzuye ahantu wewe waba icyo waba icyo cyose ni wanyu naje kubabwira ngo abatwumva mureke tubigiremo uruhare tuba responsable ku rugero rutekereza ngo izi drone gisegeta ari kurasa ba mama ejo ndi taxpayer kuri inite ngomba kugura 1000 nashiraho 1000 n'amasenti 10 nukuvuga ngo izi drone ninjye uzazishura soye serie kuri no case mbese izi drone ziri kurasa ibi biri kuba na madeni ari gufatwa nje nawe tuzishura wait nukuvuga ngo drone ziri kurasa ababyeyi ziri kurasa minembwe ziri gusenya imihana ziri kurasa abakecuru n'abana drone irasa muri Masisi ni deni ry'igihugu irizishurwa n'umuturage nyuma y'imyaka runaka President Gisegeti watoreye kuyobora igihugu akakiyobora nabi kikica abaturage bacu umfite itegeko nshinga uko rivuga ntabwo ari gukoresha amafaranga yo kwa Etienne Gisegeti ari gukoresha amafaranga y'igihugu amadeni ari gufata kandi y'ideni wifi iya handi hose ihendutse ihenze muri Kongo
ahantu honyine ushobora kugura amayinite y'amadolari 10 ugahamagara iminota itageze 20 ni muri Kongo. Amayinite alo abandi amadolari 10 ugura wifi umara n'ukwezi, sibyo? hano muri Kenya niko hari bimeze. okay, tuba responsable mu rwego ruvuga ngo tureke kurebera ibyacu byangirika. Inzira ishoboka nimwe no kubigira mu ruhare. Gute inzira kubigira mu ruhare ni number 1 mutahe. Ubwo ni yazinga dutahe. Ntago ari yazinga dutahe yo mu gisirimba. Ariko reka burya ngo uje kwibara ribanza. Reka duheri wacu mu bwoko bwacu. Wewe mukeka gute ko mufitiye communauté yejo hazaza? Hagati y'imyaka 25 na 45. Aho ikintu gifite pourcentage nini ari umuyumbe ari umuntu mu rusengero. Muzaba communauté y'abapasteri gusa, muzaba communauté bwehuye. Communauté ushaka kwika hasi ngo itekerezanye umwana yicara na samubwira ati mu mahanga ntago hatugira abagabo. Tuzapfa nabi. Mugende muje kubipfira. Murwanye regime ihari yatwambuye ibi. Reka nkubaze kubera iki ngaho ababahawe bourse bavuye muri secondaire, abahawe bourse abana bavuka imurenge ya Kongo bangana iki? Ko bajyaga i Bugande bakora ikizamini bakayihabwa, bajya mu Rwanda bagera bakayihabwa? No kubera iki nitwe tutarabahanga? Kubera iki amasection yaje akagarukira ibaraka ariko bacu bakazana icuriro ry'abarimu? No kubera iki? No kubera iki birasaba ko duhaguruka mwe abari hagati y'ino myaka mubigire mu ruhare? Sultan katubanze dusobanura ibintu neza, tugende gahoro. Hano ni kuri Afrimedia, nta pressure tugira, nta huti. Okay. Dukunda ngo umuntu asobanura ibintu anumve. Nta kibazo. Nukurikiye yumve. Nicyo nifuza. Sibyo? Yego. Iyo muri AFC ubu nyine hari message iri umugani wavuze ngo ubu turi hose. Yego. Kandi turi kuyumva guhera ku muyobozi mukuru wa MRDP, niwe wabanje gutanga itangazo ivuga ngo ni mutahe Sematama aradutegereje. Muhaguruke mutahe Sematama arabategereje. N'abandi bagenda babivuga, no kuvuga ngo ni ikintu kivugwa ngo igihugu tico kubakwa n'abatagituye ni mutahe. So iyi message isobanuye iki, ivuze iki gutaha ku muntu utari kumva iki kintu neza? Ndataha hehe, ndaja gukora iki, nta muhanda uhari? Yego, sava tugende. Ijambo rya mbere naganire na honorable Nyarugabo ejo bundi, nzakibaha vuba. Aravuga ngo iwe yasubije avuga ngo ni mutahe ngo hari n'undi musaza. Naho retse umusaza ugiye uri kubwirwa n'umukecuru bagiye, ati hari undi musaza, hari undi musore, hari undi uri hari ubategereje, nawe muzohasanga. Wewe ubivugaho iki? So konde ko bivugaho Bibiliya buriya nta kintu yasize inyuma mu byakozwe n'intumwa, kuko nibo bari abantu nkatwe. Ni imirimo yabo banditse kimwe nkuko bazavuga ngo byakozwe na Twirwanja ngo byakozwe na FC. Filipo muramuzi. Niki byakozwe na FC? Cyakozwe na n'imirimo. Hari ikindi noneho mu byakozwe n'intumwa hariho umugabo witwa Filipo ngo yahoze agenda nyine nkuko nimba nkuko nanjye ndi muri mobilisation. Noneho ngo umukara amubwira ngo naganire n'umuntu wicaye mu igare hariya, ikaba ari yankone yaha muri Ethiopia. None ngo aramubwira ngo aramubaza nti se ibi usoma urabyumva? Yankone irasarendinga. Se nabyumva nte ntabonye umuntu ubinsobanurira? Nabyumva nte? Tumaze imyaka igeze mu 9 mu rugamba. Dufite abachairman, sorry to say, bataza amakuru y'urugamba. Abakuru ba community bayoboye ama community mu bihugu nta makuru bafite y'urugamba. Hano mu turere ni chairman
abwira abantu ngo nimutanga umusanzu nta makuru afite y'urugamba. ariko ni chairman uyoboye impunzi mu karere Je vais bien. Ariko nta mpumyi uyobora izindi izaziroha. aza amakuru ya UN n'imishinga yose. Sibyo? Uwita ko ari umurwanashaka afandi yigeze kubivugaho. Ntago bashaka batwirwanaho kuri WhatsApp. My message irareba n'abandi bafite ubuyobozi runaka muri twebwe bari mahanga. Tife kwala. Nimba Queen 7 ajya mu ndake ya hari Gatimba akajya ku rugamba. Bravo 5 akamanuka kuri tele. Wewe urashaka kuvugira muri Australia? Urashaka gukora indirimbo uri muri Australia? Urashaka kohereza rekodi uri muri Norvege? Uri umuyobozi ariko uri nk'iyi nkone usabwa gusarendinga ugasobanurirwa amaso akezo. Nuvuga ngo ntiyumva. Urayoboye ariko urajijwe. Mu yandi magambo kuri we ushatse kuvuga ko abarwanashaka bari hano hino muri bino bihugu bataza akazi kabo. Reka nkwereka ko barwanashaka. Abarwanashaka ku bande dusanga irugamba ni wanachama. Siko se? Ni wanachama. Nabayoboke kandi bafite imirimo myiza. Bafite imirimo myiza. Hari abantu wait full stop bafite abanyarwanashaka bafite imirimo myiza. Reka negere hepfo. Buriya naho no mu byayishuwe muri zanzandiko muri ya matorero arindwe. Harana yabwiye ngo nzi imirimo yanyu. Point. Munsi niho rero hari kibazo. Ko mudashuje kandi mutagize gute? Nzi imirimo yanyu. Ko mudashuje kandi mutagize gute? Mudakonje. Murotuzo yaza mwabagabo mwe. None bagiye kugira gute? Uwo ni we ntago ari gibivuze. Noneho Bibiri iravuga ngo bagiye kubaruka. Na FCC nubwo igiye kubagira. Ntago ariko. Ntago ariko. CIFC ni igihugu kizabagaye. Reka nkwereke. Ko barwanashaka birasaba ngo dufate intambwe. Igihugu kidukeneye mu buryo buri fully. Ni gute? Ni gute uri umurwanashaka? Uri mwanachama ukabimahanga. Sibyo? Ukaba abantu uri nkingi ya mwamba uri mbunda ya musada. Atanga amafaranga. Nta kibazo ndayageraho nayo. Ukaba uri nkingi ya mwamba. Ukaba uri mwanachama bana wafashe risk uravuga kabisa. Ariko ukaba tere kuri wewe. Ni buryo bavuga ngo muvuga ko mukunda Imana. Ariko imirimo yanyu. Imitima yanyu. N'ibikorwa byanyu bikabihaka. Hano hari timu turi kumwe ivuye mu Minembwe. Murakavuga ngo nukuri ngo turabakunda ngo haye ngo iteni ngo turabakunda ngo intwari yacu ngo afande ngo igihugu ntabwo gisaba baranga mutima. Ntabwo igihugu babara ngo bucuri wacu ngo n'umusirikare ngo mukuru wacu yakiguye muri Rubumbashi. Bakuru bacu bafiriye Kinshasa impamvu barwaniye bapfuye zitaragegwaho. Sirayiti yacu bagwaniraga. Hari ikindi bagwaniraga. Kada twari taramenye n'akamaro k'amafaranga. Byari shaka. None ni gute wabura umurwanashaka uri mahanga? Reka tureke kujya kuri. Abarwanashaka bakiri muri status y'impunzi. Sibyo? Bafite imirimo myiza. Hari abari hano bafashe mu nshingano kwishura abana ishuri. Much respect. Ariko muri bo benshi muri bo ntago baragera ku rugero igihugu kibashakamo. Tibari ku rugero rukwiye. Muri kivuga ngo ntiyo tabara ngo afite itorero. Ngo ni pasteur, ni bishop. Ngo ni bishop. Reka nkwereke. Asigikaniza. Mujye mureka tuve mu marangamutima kandi tunigire no kubavandimwe. John Garang wabyaye South Sudan mubona kuri ubu. Afite PhD yo muri Amerika. PhD. Uzi nusacinga kuri Google mureba n'umugabo wagira ngo ntiyanize. John Garang buriya gumino ya mbere reason zatumye vuga ngo ntago tuva mu babyeyi ni battalion zibiri n'abamajoro babiri babaga mu majyepfo ya Ntuze Sudan bara deploying baravuga ati abangabo ni bavanga baravuga ati ntago tuva hanga. Iyi state mwayigize Islamic State Sudan kwa al-Bashir. Twe ntago tuva mu majyepfo, ntago tuva mu babyeyi. Ubwo hari abanweri nabitwa badinka. Ntago tuva mu babyeyi ngo tujye ahandi haza abandi baba discriminate.
state mwayigize icyo gabakristo ntago hari kuntu nyine yari state Islamic state abo nibo ba mbere uyu nawe avuye muri Amerika araje joining army John Garang n'abandi uko niko South Sudan iriya liberation SPLM uko niko yavutse muri the battalions aba major babiri Garang arabasanga barayirema bararwana guhera 73 bararwana ejo bundi 2005 muri Ethiopia bajya mu masezerano baravuga ati turabemereye mugende mwigenge yitwaga New Sudan bari baranayise n'izina New Sudan mugende mwigenge tubahaye imyaka 5 mugire autonomy yanyu hanyuma nyuma y'imyaka 5 tuzakora referendum wewe John Garang icyo giba ubwo hari intambara ziraho hagati za politike zo kugura abaopoza ibintu nk'ibyo John Garang vayube niwe mu premier vice president wabaye wa Sudan vayungereza Bashir ari mu nama avuye hano muri Kenya ari mu nama yaje mu nama prive na mzee Museveni karashira aba mu ndege yiwe amazi by'umweru ngira ngo birimba atari bitatu abaye vice premier minister ntago niwe wari premier vice president wa South Sudan arapfa John Garang imyaka 5 ibirabaye Salva Kiir niwe wari umwungirije muri SPLM sibyo 2010 igeze baravuga bakora referendum uko nico gihugu the youngest nation dufite singiye ko siko yabayeho byavuye muri reason nk'izo gumino ya mbere yagize gute ntago nshaka kubijyamo after PhD muri economy ya US John Garang kugira ngo ushatse kuvuga ngo nabo nibaze bigenge bagerigiye bazocamo kuri point yo gusiga ibyo ni ikindi nabyo umuzungu wari ufite karite cyangwa se isi reka ndeke kuvuga umuntu isi ni the proposal yo mahirwe muri bande isi nivuga ngo reka tuhabakatire ibyaba ibyo gukata byo mukasi ibyo ni byanyu ni by'abantu nyine bavugira kure nishaka bavuga ngo reka none par exemple ejo ravuze haje ubundi butegetsi ubundi buzahoraho butegetsi buje ubundi baravuze ati okay icyo mwavuze si discrimination isi ibi nibi kaye de charge yanyu singiye uko mutaba muri leta kaye de charge yanyu ningiye ndayi sinaho honyine muri Congo turemeye muri Kenya urabizi hano hari county government and national government tuemere county government autonomy muzaba muri bande mwarijwe nibi muzaba muri bande reka nkubwire wanze gusiga ngo ufite iki uri samuragwa cyo kintu nshaka kwibutsa uri samuragwa mu rugo ibwami kwaso wahisemo gukora imirimo y'ubuje nicyo kintu kibabaje kandi uranezerewe urabyishimiye ufite imyaka 30 ufite abana 2 nturashaka uri mahanga wambaye stati y'ubuhunzi uri proud uri samuragwa mu rugo kwaso ibwami kuko uri muri iwanyu tuzi byose muri iwanyu si bimwe akagombye kuba mukora simuzi ko nagiraga kamera nagiye naguze nta kamera nagiye naguze ibikoresho urazizi wewe boya ziriya zitari handheld izi ngizi rappel shash zakoze umunsi umwe ndayiryamisha mukeka ko hari nabuze views imirimo yo mu buja buriya abo tugenderaho muri biraga mwigize bari mu n'abanyizraeli simwana baba simwigirisha kankirya amirimo bakoraga mu Giputa ntibashitse ngo bayikomezanye so ushatse kuvuga ngo nibatahe bave ku bintu dore ibi ntubone iyi projet ntubone se ko ari projet nziza tubona ko urashe neza ntutumye abantu buno butumwe bugerayo iyi ni nziza kabiri iri iwanyu mvuga si mu rurambo uvuka ugize neza ugeze ku kintu nari ngiye kuja kukubazaho uri kubwira abantu ngo batahe ni muze muri wanyu abandi barakubwira hano ari abana biwanyu hari iwanyu ni mu mibunda he nje navuke mu mibunda ariko nkurira mu minembwe hari umwana wo mu minembwe iwanyu wicaye muri Amerika wicaye hirya no hino uvuga ngo uyu sultani
ntiyaheze ntarigoma si waheze suko yabonye akazi n'ubujiji karavuga ngo dutahe he kuyi watagiye n'ubujiji Bakongo ni wacu ntabwo iwanya ari kwitara no kuvuga ngo umuntu uvuga ko iwabo ari mu muhana iwabo ari kwitara cyangwa se ufite urambo hasenyutse bara uri samuragwa ariko bakwise umuja nawe uraruha wumva nkaho right zo kubasamuragwa mu rugo utakiri yawe urimanura wishyira kuri iyo level njyewe ntago iwacu ari hariya mvuka iwacu ni muri Kongo ifite imijyi ifite none se ko turi gusara tujya imahanga wari kare kuva muri RCD yaguzwe n'abanyakanada sibyo bafite kontra Trump yarahaye ahawe hehe Rubaye hari umuhanda uhari ejo azatanga gakangara kuko Rubaye ntifite imari ruta gakangara wowe abanyagakangara bahabakure bazahabakura nyine tube reka mvuge kano kantu ntabwo buri wese turi suppose twese ko basirikare ariko turasaba ko wakamirifu muri ibi ngibi niyo mpamvu ngo wakwitwa chairman uri umupeti muri byo story y'igihugu ya patriotism ni nk'ubukristo muzamumatizwa mwese cyarimwe hakabamwe abanywa kanyanga bamwe bakaririmba ikorari abandi bagaforoda abandi bikabananira neza ukabona undi mwapatijwe umunsi umwe ariko akazavuga ukumva ukanirwa kumureba mu maso ni story y'iguni kwimeze ni ikintu gisaba guhishurirwa ariko bidasaba kubisengera bisaba kubyiga ukarebera n'abandi abo barwana shaka dufite reka tubite ko ari bo bakada bacu ese ko dufite hano muri region nibo bari kurezinga amafaranga dore NRM hano mu Buganda abakada baba bakoraga gute ese abatoja ku ishuri we ntibabwira ahandi bigira abakada bakoze gute inkotanye abakada baba bakoze iki ko bataga ibifatika imahanga former minister muri Gande yataye akazi aho yigishaga muri university muri Amerika ashaka kurangiza PhD baramwansewe baramwise kubera iki ntago nakwicara hano igihugu kirangene arato ariko wibatiriri hano ngo barebe baguhaye pasteur wanze kurita ngo ntutitore bishop afite makanisa 3 sibyo wanze kubita ubushize muri aba bene nyirakivuruga turi kumwe hariya yavuye imahanga nawe kampani yakoraga mu yagiye mu minsi mikuru muri Amerika ngo boss baramuhamagara ati nabonye waje ndashaka ko tubonana niki cyatu yahembwaga 200 by'amadolari afite amazu 20 kwezi n'ibindi uwo niwo bimbwiraga boss aramubwira ati ndashaka ko tubonana wabaye ikinshuti yanjye kuri umuhanga ubishoboye umaze imyaka 10 muri Amerika ufite ubwene gihugu niki wabaye iki ugiye kuja muri Kongo azakwira mu ntambara nk'inshuti yanjye kwemerera sessions 3 za counseling nzakwishurira bagukansaringa wasaze ndamuseka cyane uwabimbwiraga nuwo bari bahaye nawe urabizi muri ya bihugu amararareka uwa counseling ni uhenze kuruta ngira ngo uvura nkigufwa kuko bamaze sasibo birababaje uyu nguyu se amararareka birababaje aja muri yo counseling cyangwe uretse birababaje iyi story ntisaba kwifata gutya arambwira ngo ntago nasaze ndi muzima ayo mafaranga nayasize nyareba nakoze mu ma companies akomeye nta kibazo mfite ntago ndi gupagasa mfite amafaranga yanjye ntago nakwicara hano iwacu harangene ubu tubani goma uwo nguwo baza babwira ngo bahe counseling sessions 3 amwishurire muri uyu muzungu yamaze kumenya ko ahantu bipfira ari hehe ari hano niyo mpamvu abize counseling n'abakire ni bantu bafite amafaranga menshi mu buryo bumwe n'ubundi urumva so tugaruke ku ijambo we waruvuze ndashaka kuryo cyo gutaha sibyo cyo gutaha iwanyu mu mibunda muturamba ntabwo ibyo ni mitekerereze itari ku buryo bw'igihugu uri gutekerereza mu muhana nidutaha nutaha ukaja iwanyu mu bijorwe cyangwa ukaja ku murambi ya mibunda abandi bakaja mu kabanjo bumvuza imihana ihekera handi
basogokuru barakoze bagize neza baraje mu mushasha barwara ubuganga leta zari zihari n'igihe cyari gihari ntibatemura ngo birukane umubu abana barapfa buriya sogokuru za mbere yuko azamuka hejuru ahitwa Mucanyunda badata bahabaye bakuru badata bahabaye ari abana Mucanyunda ubureba mu Cibitoke cya Rugomba gutya Uvira iri hano Kamanyoro iri hano bahunga umubu abana bapfuye bakurikira amashamba bajya korora barakoze ntabwo dushaka gukora nk'ibyo bakoze uyu munsi iyo tuja kuba itongo ryacu uwo ni ngiri kubivuga ntabwo ari icyama kiri kubivuga hanga n'ibitekerezo byanjye iyo tuja kuba itongo ryacu rihera mu Kamanyura rikagera kuri Sikireri de Kiriba tukazamuka imurenge ntituba twarabuze umunyu ntaba waradufungiye reka da inkomeri zacu ziba zaravuriwe Ethiopia apane Bukavu barako bacamwa abana amaguru umwana akazavurwa na mukuru wa Duyi by name cyangwa hari kuba hari n'ibitaro why not turi abantu bavuka muri miliri enclave comme ça niyo mpamvu badufungira tukabura umunyu aho $50 yaguraga umuti w'isabune sibyo igufuri ugasanga ngo rigure $1,000 harahenze kuruta Kinshasa ubuzima bwaho kw'Isi buhenze kuruta kw'Isi yose ahandi handushoboka sibyo nituja nje ngasubira iwacu aho navuka imunyonyo wanje mu Mibunda umwuzukuru wanjye azagira iki kibazo wahuye naco badatabaye nta kintu nanjye mbese ubuzima bw'umwana uri mu minembwe dutekereze mu buryo bwagutse uyu munsi abari kugura na Kivari bakagura muri Ankore sinshaza kumentioninga city abagura muri Isingiro cyangwa abagura muri Mbarara municipality aho kugura hectare muri Mbarara birababaje twakagombye kuvuga ngo tuvuka muri Miri Enclave ese kwaba abanyiziraheri bafite ko begeje y'abandi muri siyasa bakanyura mu bahemerewe mugura hanga iyi city ibi yacu sikomeze aho so Israel yose baguye igihugu mu kukigura urakoze kubera iki dufite Israel yonyine buriya ndashaka kuza hano muri East Africa hano muri East Africa hano muri kino gihugu ndareka mpere kuca igihugu gikomeye kw'Isi ubu nyine Amerika tuzi ya none buriya yaraguzwe hafi ya yose yatangiye ari 13 colony izira colony 13 ubundi ziba muri est ya Amerika gusa gato ya za Florida gato cyane izindi ntara zose zayo ibindi bice byose bagiye babyishura amafaranga babigura n'abafaransa n'abongereza n'aba Espagne ibintu nk'ibyo tuzi ababiyita ibigarasha bakitwa tuzina n'abandi iyi affaire irabareba banza usobanura uburyo bagura tuvuge kuri hano reka nkwereke hano reka tuvuge hano muri Kenya abakikuyi baravuze ati dufite ubutaka bunini turabakire ariko Nairobi ni izina ryayo rikomoka mu Bamasai Nairobi ni y'Abamasai ni Kimasai ntago tuzafata ngo abantu bafite imipanga n'amahiri ngo tubegeze tubirukane tibishoboka inzira niki saborozi nukugura bakashira inzu akigiza yinka basanga Nairobi yabaye bakikuye ukiri kuri Nairobi reka mbwira wenda ko nkungura akatekerezo wewe ntuherutse hano wagiye kera hano haba Abasomali yego Abasomali bafite intara iriya za Wajir Mandera na Nuzi na Garissa ariko nose yose ni yabo baguze Isiri yego hari ahantu habajura yari y'Abakikuyu uyu munsi actually Isiri muri East Africa ishobora kuba ari nkayo China
Goma iza kurangurira Isiri. Isiri hano ishobora kuba ari nka China muri East Africa, aho abantu bose barangurira ibintu bihendutse. Ku muntu uri Isiri cyangwa se urutse Isiri bunyine, amagorofa yose yari ay'abakikuyu, abasomali barayaguze. Baraza bakabwira abakikuyu bamenye ko bakunda amafaranga, bakababwira ngo iyi gorofa yako mzee ni pesa ngapi? Iyi gorofa itarengeje miliyoni 30. Ndaguha 100. Yego. Sohoka. Mvira vamo. Bakama bayihanura bakayisenya yose. Akama azamura mall. Kandi Isiri hari umuntu. Ubu nyine Isiri rimwe amagorofa ateye nk'ubwo. Hari umugabo twavuganye muri Amerika muri bene Nyirakivuruga atwara ikamyo. Arambwira ati boss wanjye afite amashantiye Isiri ariko bakishana bamaze amezi 3 abahangaho Isiri. Nuvuga ngo abayigura n'abasomali bagiye muri Amerika. Yego. Bari mukuje muri Amerika bashika aruwambuye ejo bundi mbese abasore babo bimpunzi baragenda bagemara kugera muri Amerika mpfa kubona passport akamagaruka. None abasomali bicaranye ama passport ya Amerika bacuruza Isiri bagira amaduka reka dukomeze bakamafatanya igorofa imwe ari abantu nka 20. Buriya abakikuyu so washatse kuvuga rero ngo dukore politike ikuze itari yingiyi yo kutumva igihugu cyari itari yo kurwanira imisozi gusa. Dukosore byose turwanye umwanzi uriho twica ariko abanyamafaranga muri twe n'abafite make tujya inama. Turi muri Emilian Clave bashaka nusubira mu bijojwe bazongera gufungira umunyu muze tugure ubutaka. Guhera mukamanyura harahendutse. Duhere mukamanyura tugeze kuri Runingo. Ushaka hectare zine kuri none wazibona. Urambwira ngo ninza nitwa Semahoro, sorry to say nkoresha iryo zina, kuba nitwa Gumbuguza Semahoro ngo ntago bazampata yito. Ubwenge bumaze iki? Wanyuze kuri Bisimwa, nimba Bisimwa ari uhemerewe. Ni bande bazajya kugura aho bagura nkaha ho kugira gakondo? Kongo yose ni yacu. Ariko hano byibuze ku buryo waba ufite ibikorwa byawe ukorera muri plane inka zawe ziri ku Muramza. Ariko igorofa ryawe riri Buvira ufite irindi Bukavu. Uvira twakagombye kuba hari campaign ivuga ngo abanyamafaranga please ntimugura hande kuri none. Tugure wacu. Ejo iyi nkoti turi hejuru nituva hejuru. Tuzubake ku muhanda. Sibyo? Tekereza twabayeho udashobora gusura iwanyu. None Suruta ibi biri mu nshingano zande zo kuzigisha abantu no kubibumvisha. Number 1 ziri mu nshingano buri wese agomba kubimenya. Ariko ukangutse muri bo. Ukangutse muri bo. Niyo nakubwiye ngo dukeneye kuri none. Baravuze ati dukeneye abantu bari nko mu myaka 45 bumva nkaho bitabareba. Afere y'igihugu izi gukenera uri umwana ikagukenera umusaza. Iyo ubwo bunararibonye bwawe. Mutwe ngo twakoze GFRSD. Iyo experience yawe irakeneye kuza ngo iremeshe abana. Ntitukongere gukora mistake nkiyo mwageze gute mwakoze. Sibyo? Iyo degree yawe irakenewe. Ubwo bunararibonye bwawe burakenewe. Ubona ari iki kibura rero? Harabura abantu bitanga. Baba intellectuel. Baze bige ideology. Bakwire mu mahanga. Abantu 12 basigaye mission ngo muzogere kompera y'isi. Tuzatugezeho. Ni sensibilisation nk'iyi. Aba banyine makanisa niho byavuye. Bikomoka ku bantu 12. Twabuza abantu 12 bashobora kuza ngo bige, bisaba kwiga. Bacyazwe muri rya shaka ryabo ngo bitangira abandi. Se wewe uzi ko dufite abarwana shaka barutwa n'ibigarasha. Gute? Nintinya amaso yatinye guhangana atinya kuvugwa ahungira kuri liste mu muhana azatanga mbere ariko muri we ariko azatanga avuga azicakuye kuvuga azi ese iyi nkone ko yavuze ngo nabimenya nte ntabisobanuriwe hari abarwana shaka bita abarwana shaka barutwa n'utugara barutwa n'ibigarasha
kuko impamvu ndi gukoresha ibigarasha nibyo byumvikana kubo dusanga irugamba ako kazi nakandi na kari primaire naka hano muri ko mu muhana nako mu muhana nako kuri WhatsApp areka avuga abagambanyi ibi byose narimvuze iyi influence mu buryo buri economique mu buryo bwose bireba umukongomani wese waba wibwira ngo uri kigarasha nta kibazo. So message yawe kugira ngo tuyigire clear book ibe clear inzira nizibiri ntabwo uhaye ubwira abantu ngo batahe mu mibunda batahe mu minembwe no kugashararo mutahe muri Kongo uri kuvuga ngo batahe Karere batahe Ibuvira Kamanyura na Bandundu mutahe muri Kongo ntimubivokabilize ukundi iwanyu ni muri Kongo kuko nubwira umuntu ngo atahe kugashararo wabyariye abana mu matara arumva ko arigira benshi naho bahungiye turacase muri kiriya caro sibyo umwana wanje aziga gute azigira he aziga gute ese wewe wavuye ku ishuri hano muzamwiga mwe mwavuye ku ishuri mwaratashe atasa abana ndabaza nawe mwaratashe ndashaka ngo tube aba responsable muri muno buryo iyi affaire iratureba message ndayishira mu buryo butatu abitwa ko ari aba intellectuel bacu uziko wewe w'imbere atakibaho shagi uri ku ishuri ugifite pride wumva utapfa gufata umurimo ari wowe wese wumva utapfa kuja ari wowe hose wumva watoranya ugifite ya picture ya dream zawe uziko atakibaho wa muntu uziko Manuel wa muntu w'inzozi wa muntu w'inzozi utwo yapfuye uri gufata uje uziko uri gufata umuntu uje ufite lisanse muri National University runaka East Africa yose ariko uziko uri gucuruza uri gukora mobile y'ukuntu ubona umugato nimugoroba ufite imyaka 40 uri gucuruza ushaka kawunga nimugoroba nta konti ugira nta butakugira nta wasiga abana nta kimwe none uwo muntu aribaza ko uwo muntu nimba uwo imbere atakirimwo ahantu honyine no kuzurira wewe imbere ni iwanyu no gutaha kava mu mukungu moi qui vous l'ai dit iminsi maze hariya hari ikintu nshobora hari cyahindutse mu buzima bwanjye ntago natora ikije cyose narimenye namenye ko ndi samuragwa mu gihugu naba uwo ari we wese uwo nshoboye n'uwo ndashoboye kuko ndashoboye namwiga nkamu iwacu gusa ahantu honyine bavuga ngo ubaye minister bigakunda mukabona ko binkwiye ni iwacu gusa kandi nkabyiga kuko wayinota twaretse kwimanura ngo twigira abantu none mu byukuri mureke bino bintu tubabaze wewe imbere yarapfuye muri protector ntiwazora wewe imbere kibishoboka nikimenyimenyi ako kazi uhaye ukora umuntu wese wakora akazi akigeza wishinga utari muri dreams warahanutse wewe imbere yarapfuye uri gufata wewe ku muhanda niyo mpamvu hano ushatse kuvuga ngo umuntu uri gutwara ikamyo muri Amerika ntigeze yifuza kuba ntigeze ni ahuri ni wewe wahuri ni urahonga ariko wewe imbere ntawe uhari niwe wamugizwe naho yisanze ni bihe byakugizuwe wewe imbere ntawe uhari kuko nikimenyimenyi utashe wagura ikamyo kayiha abandi tiyayitwara kuba waramenye inyungu zayo wagura ikamyo kayiha abandi ntago wayitwara wowe wagura izi stand ntago waziheka kuko igihugu ntimuje inama ntikuca kubura ngo se turakugira nde iyo umaze kwimenya kuri samuragwa mu rugo tutora ibira hari ibyo abaja nimvuga abaja mwumve muri tamu ya kingdom ntiwaba uri prince mu bwami ngo tora ibiraho ngaho ubwo bandi mu gihugu ni bande umwana mu rugo ubwo utari umwana rero mu gihugu iwe abarinde reka noneho duhere hano mukora akazi kabene gihugu turuvuga mu gihugu nyine reka duhere hano ubwo ako kazi mu gihugu ko gakorwa n'abandi abanyamadigiri mu bwami haba hari buri kimwe cyose sibyo hano abanyamadigiri hari abacuruza za meloni hano hanze kubera iki hano sibyo babaturage ariko kuriya kariya ni kubona siko akora kandi yaragahisemo ariko ako akora ntabwo agahisemo ni ibihe byakaguhaye kandi iyo meloni nenda afite umurima wayo ukambane aho ahinga
none mwaretse tukababazwa n'abana noneho twebwe twarangiritse mwaretse tukababazwa n'abana twabazwa n'imiryango izatuvamo nje nawe nimba ari nge tusaba duhagaze mu bwoko mu myaka 50 iri imbere uzaba ari ubwoko buhagaze gute uzaba ari ubwoko butagira leadership uzaba ari ubwoko butagira abagabo bohagarara mu bandi uzaba ari ubwoko bubaho bwifuza gusa kuba umuyumbe à l'âge de 23 ans ngo the youngest pastor agagare ngo asanze huzuye ngo bamushukije mukomuza ntimwamufungura amatora mu gitondo n'umugoroba mukayapfa aho muri gusa uriya utekereza ko bibaho kubera iki hari umuhungu wabivuze ntago ngiye kubikotinga ndakotinga ibyo yavuze uriya yitwa mwene bifaranga wo mu bijombo yaravuze ati impamvu mu Rwanda upasteri nuko nico mushoboye kuba gusa kandi ndiko kuri hano muri iki kindi mwaba surutse upasteri nta kindi gihari oye wabiki cyo waba chef cyo waba nyanyu reka yenyo MP ni member of parliament ntuwaba nyumba 10 wabiko atari pasteur utari pasteur nikindi waba kiyateka ndugo hayo bure basigaye baba bakiyateka kiyateka none mureke duhahabwe dore ibintu ni bitatu ubutumwa bwanjye solution tugana ku musozo yego pe message rwose ibekiriya kandi message iri clear twumve dore ko bimeze kandi cyo kiganiro ni sawa kubera ko abantu batatu reka mbere kubanya amafaranga bacu mu mvetsi wacu muguru ubutaka wacu ariko muguru ubutaka muganiriye utazogura kibumba undi akagura gatogota mureke tureme ikindi cyicaro citirirwa twebwe tujye inama ufite 1000 cy'amadolari ufite 2 tugende iyi nkota nituva hejuru baze gusanga babandi bisa abashitsi ari bafite amahectare yose twarashara kuri free buvira basange dufite influence nini sibyo nibasanga plane yose ndavuga plane kuko haracari fresh sibyo ubwo mbese habeho kuganira ko kuvuga ngo twubaka uyu mudugudu aka gace tukagure okay mureke mwijambo mureke tube abanyepolitike muve muri byinshi sibyo nitugura tugure politique ma parla aha natushaka kuhagiraga hacu politikemo nimba bene wacu muri nord ubororeye ahantu agenda ni minota 30 ku modoka akaja mu kiraro cye afite imodoka baraturuta ariko kuturuta si guhegeye cy'umukoroni bifite ukuntu sinshaka kubyinjiramo mureke tubikore mu ikintu dukora cyose umukoroni yasize yubatse imihanda muri nord natwe irahari riga yashoraga inkaze zikagenda kugeza itombwe irahari sinshaka kubijyamo bifite amafacte menshi sibyo biko biraza guhura na leadership n'amasheferi n'ibindi sinshaka kubijyamo kuko ugiye umuhanda uri trace ntago ari tract igiye gutangira izagenda sibura hasi oya haraho itari ariko ahiri irahari sinshaka kubijyamo bifite irakora ndashaka ko mu buryo buri clear tube aba revolutionnaire icyo dukora tugikore mu buryo buri politique nkere kubanya amafaranga mu investisse politiquement parlant icyo mbashije gutekereza jewe muguru ubutaka ahazitirirwa mwebwe kugira ngo aba bagore n'aba bana bavuke kuri ano matara batazosura mu bijojwe hazagire hafi n'umuhanda hiwanyu mujye musuhurira mu bijojwe ariko ibikorwa byawe biri mu Kamanyura ibikorwa byawe biri Bukavu ibikorwa byawe biri Goma ariko aho mbashije kubarangira hakiri free guhera mu Kamanyura kugeza kuri Runingo murahaciye mugure mu buryo bwa politike kandi ntawuzohasenya bazacukura ubutaka bwirukankane ntawuzotera bombe kugira ngo iyi ntambara izarangira bw'abanyamafaranga muzaba mudufashije twe muzaba mugize ahitirirwa twe ni hectare zawe 10 none se urenze ku mushake Kabila ahafite hectare ibihumbi former foreign affairs bizimakara ku mushake ahafite hectare ziri mu gihumbi zirenga habuze undi umwe ugura plane yose ngo aca tuza abandi iyi nkoti tuvuye hejuru
aba investisa muri Congo mbaye short mu investi mu buryo buri politiquement parlant biganiriweho ubundi agomba gukora campaign y'abanyamafaranga bacu ko dufite amafaranga tube duhagaritse gushora iwabandi dushora iwacu mu kiviti kimeze gutya ejo nishaka yitwe risk ariko tuyifata ni risk ni risk iruta gushora iwabandi muri Tanzania ntibataye inka bakirukanwa abanyamahanga South Africa yirukanye ibihumbi 70 ahakobwa bati abanyamafaranga campaign abanyamafaranga duhure mwe muhagaritse gushora handi amashantiye mufite imahanga mwe mwihagaritse dushore hano sibyo tekereza ko biterwa n'iki abanyamafaranga n'abanyabwenge bacu badakora bene ibyo badatekereza bene ibyo kandi cyane tugaruke ku bantu bari muri Amerika muri Canada muri Australia mu Rwanda iyi message irareba bose impamvu ituma niho hantu hatuye abantu batari impunzi wenda nayo mafaranga bayakora ariko barahunze nta kibazo amafaranga barayafite dore ko bimeze twigize abatabireba bagaraye wifatereza kuri frigo yuzuye amata igoma frigo zuzuye amata kandi amata yo apana yo mu nganda bakuye mu kiraro igoma ntibayirata tuzi iyo modoka warayiguze muri Netherlands twebwe igoma sizo dutwara dutwara iziri hejuru yiyo kandi uri igoma ibi twirukanka umukobwa wavuze ejo bundi ngo ayo madolari birata hirya no hino ati hano bakoresha atari muri Kongo dukoresha amadolari muri Kongo uze muri restaurant bakakubwira ngo ni iyi soda ni $0.8 0.8 tuzi kwita haba ariko so ndashatse guta message yanje ibyo dukora tubikore mu buryo buri politiki dutekereje ejo mu bundi buryo wewe kwirwanaho ntabwo ari kurwana hariya ku misozi kwirwaneho mu buryo bwose ari umunyamafaranga yirwaneho iyo campaign message yanje ku banyamafaranga muvugane abandi ko baragura imisozi ko baragura bazashira uzi kuvuga ngo akagura 200 kuri 200 hazashira uruganda rwe mu myaka 20 cyangwa 10 ejo bundi ingana ntiziri kubaka igoma ntabwo ari abanyu ahitwa Nzuru uzaba hafite ubutaka ngo nta uri yabyizera ngo ibyacu ngo nta wamenya reka nkubwire ntuzi kano kuntu mwigize abantu nyine reka nkore uko twigize abantu basesenguze buri kintu cyose urugamba nta wamenya uzirezire tuzavamwo muzaba bashitsi mu byanyu naho biri murabashitsi muri byo ntabashitsi se ahubwo kandi ari impunzi muri byo ahubwo sawa so abanyamafaranga muhuze uje inama mwirwaneho mugure ahazitirizwa twe hariya twita inyuma mukibataratera imbere tube tuhororeye ariko tugire ahitwa muri Kongo hacu hari amagorofa ayo magorofa muri kubaka Mbarara sibyo ayo magorofa arahane ndashaka kuvuga mu mazina please hari aho mugomba kuhakorera ubwo no kwirwana mu buryo ubwo mvuze muri economy mu buryo bundi muri development yego number 2 mu burwana shaka mu bigire mu ruhare nta gikomeye nta n'intambara igoye kurwana nk'ibukene ariko muri izi ko muri abakene muzi ko muri umuryango ukenye muvuka mu gihugu gikize ariko gifite abana bishwe na kwashorkoro muvuka mu gihugu gikize ariko ni muri abakene inzira yonyine yo gukira ese reka tubige abagabo b'abanyamafaranga uzi bavuka imurenge nabakoreye muri Kongo nabari muri Kongo sabari mu mahanga ibyo ntibisaba ngo tubitekerezeho ibihumbi 200 ryamyeho muri Amerika ni bitoya sibyo ni bito ku muntu ufite inkaze sibyo ufite famu y'inka ba Kongo kuko barahari taho bihuri wewe iyo nzu yo yigura wewe uzoyishura ufite inzu muri Amerika ntawe n'ufite inzu Kinshasa gute uzoyishura imyaka 40 ahantu honyine wogura inzu muri Kinshasa nta loan n'umuntu ukorera muri Kongo mbese abari muri Amerika bari muri loan y'imyaka 50 bari ari cash bishura gutya tureke kubijya kure abagabo dufite bameze gutya bafite influence yaba ari politique monétaire n'ibindi yose nabo muri Kongo ntago ari abanyamerika
none nabakiriye mu gihugu yego ko muzi ko turi muryango Kenya tureke kubijya kure turakenya mu inzira yonyine kandi mwaretse tukareba generation zirejo mwaretse tukagana inzira yo guhunga ubukene ko nta ntambara ikomeye iyi ntambara turi hizarangira ese nirangira bizagenda gute ubwo ntabanyana hazaba indi ntambara noneho bizagenda gute ikabije sibyo ubwo twari muri development reka ngere rero ku rugamba abarwanashaka ntago nibyo nakubwiye ngo hari ikigarasha kizima kuruta chairman w'umurwanashaka chairman w'umurwanashaka ni ufite akajisho kareba gatoya mu muhana w'impumi aranyenyeza byibuze mu muhana w'impumi ariko nawe ntazi what's going on wa murwanashaka uzibona kuri liste utanga mu by'ukuri tuvuge muri Kenya hano ni gute birashoboka ko waba uhembwa 10,000 ukifunga imikandara nk'umugabo karwana urabitinze ibipfunsi ugashinga business y'100,000 sibishoboka ese mu mafaranga atunze urugo rwawe utanga umusanzu nganiki mwasa ntanga umusanzu magana ngahe 500 tuyagereranye na $5 ntageze $5 ni $5 uri mu Rwanda shaka kuri list hori imbere ubirebye mu bundi buryo urarutwa n'ikigarasha ntuzi kiriya kigarasha urenye nkundi bigarasha ikigarasha ntuzi ko yahagaraza arahangana aho bamurura mu bukwe bakamurura agira iki bakamurura ahantu hose bakamurura akagihagararaho uriya muntu abuze gusa umuntu umwigisha wamuhindura yaba imbunda y'umusada ku rugamba ari nazo nshingano dufite inshingano zo kwigisha abantu benshi bitwabo bataribo kubera ko kutiga abarwanashaka message yanje ko abarwanashaka niba bagirwanashaka nyakuri babe babizira babe babipfira ngenda musemenya ko nsigaranye umwaka umwe wo kubaho nasiga nanditse amateka nakora nkuyahura kuko ntacu ndi buramire nzagenda ariko nasiga byibuze hari cyo maze gukora none uri mu Rwanashaka waje muri Tanzania nta kibazo waje Burundi mu bukwe waje Beni uba kuri liste mu Rwanashaka uri kigarasha cyahun kuba gusa Beni takuzi ni ikimenyetso yuko wahunze kwamururwa mu bukwe uhungira kuri liste yo mu muhana ariko ntuzi ibyo nturi mu rugamba mureke dukenyere kigabo nimvuga gukenyera hehere ku bagore aba badamu bacu umugabo nagenda ukenyere uvuge ngo uyagiye ubundi gukunda abana so kubagumamo inyoni izisiga ibyana byayo biye biri muri risk ikintu cyose cyo igera ko cakwica ariko iziguruka ajya kubishakira uburyo bwiza bwo gukunda abana abaturiko tuzara nuko bavamo ukagenda ukavuga ngo kubera ko ubuhanga bwanjye butampaye bourse reka ngene njye kubirwanira ejo bazabone bourse kubera ko uziko dufite abantu hano babaye impunzi mu bihugu bitanu yabaye Nyabiheke yahereye Burundi aza Nyabiheke abana Kivale abanza agera muri Ethiopia biranga agaruka muri Kenya ibigo bitanu ari muri data azingwa inkambi n'izihemba neza iyibyibuze iyizitanga medical support iki umva experience ufite experience mu buhunzi imyaka 30 irashize umwana wawe azarwana intambara ku Rwanda mu barwanashaka kuba Kinshasa itakuzi uracari mu mayirabire kuba uri chairman ahantu hamaze umwaka n'amezi ageze muri 6 hari libere ukaba uri chairman ukaba uri mu Rwanashaka kibamba utaraje kwiga ideology hari icyo kibuze uri mu Rwanashaka kuraje mirimo rwose ariko hari icyo kibuze kuba leta ya Kinshasa ubundi ugomba guhangana n'umwanzi mu buryo bwose ku buryo gushaka ngo akonegose Someze wowe uri ku rugero utugara tutokwicaza ngo tubese ubu bintu mwagiyemo nibiki ntushushe ntukonje wahunze gusa wahungiye kuri list message yaje kubarwana shaka kuraje mu mirimo barimo ariko imbere yaho turi hari handi himbere hari indi ntambwe dutera indi ntambwe dutanga umusanzu twambika ingabo zacu abarwayi bacu tubavuza
kandi tubyakire mu buryo buri positive. Tufate inshingano tuvuge ngo ibintu ni ibyacu tubirwanire tubipfire abana bacu ntibakazabikora n'undi munsi umwe. Bazabe mu gihugu bidegenze azabona bursa aje kwiga ubuhanga bwe buyimuhe. Ndi kuvuga kuko ntayo twigeze tubona durwa zose izi zose aje hargenda hose kubera bageze kutabapfire. Iyo niye barwana shaka. Iya bavuga ngo nanone ukamva ngo nanone twarananiwe gutabara. Uri responsable. Don't talk, ntukavuge. Ibi biguhenze mu maso bisige. Niho uzazura wewe imbere. Kandi imbere yuko igihugu sikigukeneye kuruta wowe. Ni wowe ukeneye igihugu. Irwaneho. Uje mu gihugu. Ugikorere. Nibwo wowe imbere abaho. Abigisha muri Amerika ku bihugu bihenze bari muri Kongo bangana iki? Ariko ababa muri Amerika bigisha ku bigo bihenze bangana iki? Usigisha umwana harya bangurumoge. Mureke tuzure twebe imbere abarwana shaka mu birwanire mu bipfira mubwere ku rugero rwo kubipfira. Bikene uramutse uhembwa amadolari 1,000 ku kwezi, ahubwo wareka gutanga igihe runaka nkakuryiza wifunga umukandara kugira ngo business runaka ikore ugatanga bitatu carimwe. Ese abanyamafaranga dufite hano ko mu Nkotanyi hari abantu bari baritanze tunjewe ingabo ziri mu ishamba zizangwa itabi ryanje. Ndakavuga ati nge nzabaha inkweto, nzabambika inkweto bose, inkweto ni zanjye. Uwo muntu naza gusaba tenda yo kubaka amazu ya leta azayabura. Gukira kwa mbere abantu bakirira mu gihugu ntahandi, kandi mu gihugu mukivito. Iyi ni task yacu, nitubigiramo uruhare ibihe bizaduha imbuto z'imirimo. Kandi n'abana bacu iyi period y'imyaka tikazaducira urubanza. Indi message ni ku muntu wese ufite ibihenda amaso ibi byose ndavuze amazina. Ibi ntumva tosiga ngonje ngo warayushatse nje ufite abana turi mu Rwanda shaka. Uri umuntu wahenze abandi gusa turi kumwe ariko nturi mu Rwanda shaka. Muve mu rugero muriho, ube we watega indege uze gusohokana abantu umuganiriza umubwira sente bino twabigiramo uruhare. Mvigoma ntega indege ntatse finance mu cyama, ntega indege kubera impamvu z'umwanya nze hano mbwira abantu mwabagabo mwaretse tukabigiramo uruhare. Message yanje kuri community ni zibiri. Number 1, uyu muryango w'Abanyamulenge twenda kuvamo. Mureke tutekerereze imyaka 20 imbere. Inzira ishoboka no kubigiramo uruhare ngiye. Apana ibiri. Akuna. Panum. Mureke turebe kure. Ndavuga muri ya myaka yanjye, message ya 25 to 45. Ufite imyaka 40 yigize umusaza. Nanga afite ingahe? Afande makenga afite ingahe? Uri responsable. Wihungira mu myaka. Ngo natwe ngo babishop ngo twoba mwogenda. Tugana ku musozo ngaho closing message bahite bayumva hano. Kuya community. Tureke kureba hano. Turebe ejo hazaza. Myaka 100 iri imbere. Ese iyi community yacu mu myaka 100 iri imbere tuzaba turaba champion w'umukunga cyangwa mu iterambere. Ese tuzaba dufite abanyapolitike bangahe? Ko mwahunze politike kandi umuntu ari mu kwanga hunga politike muri Kenya yagara muri Amerika akaba umusesenguza politike w'ibihe. Ko mwahunze politike ishinge kuri changement, revolution ishinge kuri changement. Ese mwebwe ntimubona ibintu bishobora guhinduka? Mureke tubigiremo uruhare imyaka 100 kugira ngo generation y'abana turiko tuzara ntibakazatubwira ngo ibi turimo turwana mama aragwanye nabyo igihe runaka. Abasesenguzi muri Amerika bavuga ko leta ya Kongo ari umubyeyi ariko nta kibazo. Noneho ya kabiri muri iboni ihe message kuri ndaza kubagenera message ya mbere ya community nivuze ngo turebe imbere, hanyuma gwarungana ya myaka yanjye tuvuge ntese mu myaka 50 ko ari nge nawe tuzaba tuyoboye community. Ni bande bagabo bahagaze muri twe
umupasiteri wese buri wese abe umuntu uri ku rugamba. Muri biri harimo ibipande bibwira abantu gutaha bihumuriza, basome ukuntu barambe ngo bacurangaga inanga zabo bakibuka bakagira gute bakarira. Dufite ingere umuntu wese icarimo ibihenda amaso tubiveho ka community, tumenye ko iwacu ariho nyine hadukiza, ikindi turebe kure, turebe imbere. Niho twazuka. Dufite community abana banze kwiga ko barashaka amafaranga, buri muntu wese yirebyeho. Mu myaka 50 ndi mugabo zahagaze mu bandi abafite kandi abo bana nibo bari abavyeyi. Wasiziki tubona Metre Nyarugabo yaravuze kugeza ubwo ahunga muri Kinshasa, iyo abakagara kuri none ni uri gukoreshwa kandi mu mafaranga menshi. Siko meze aba opportunist bari kugura amazu muri Amerika, bakavuga ngo urugamba ngo nitwebwe ngo mwabanya 80% ngo nitwebwe, bakaba bari kugura amazu hirya no hino. Ayo mazu zayagura turi umugabo w'abagabo, uri umugabo w'uwo mugore, uri tretre, uri gihahirana. Mureke tube abagabo w'abagabo, noneho ntube umurundi. Oya, b'umugabo uhagarara mu bandi ukabigiramo uruhare kugira ngo nsoze. Hanyuma abantu bose baba ibigarasha zose hari irimwe mu mategeko ndabe niba ari 42 niba ntihenze iravuga ngo buri muntu wese afite droit d'expression, gutanga ibitekerezo bye. Ariko kuri affaire y'ababyeyi iryo tegeko ndakeka ko rigomba kugira indi alinea yayo ivuga, bavuga ngo si mugi ntago bigarukira aho ngaho, bigomba kujamo na si affaire. Iyo barashe kwanza uri kuvuga ababyeyi baba bari. Ese wowe ni gutiri kugura amazu muri Amerika, cyugure hectare muri plaine, bazavuga ngo hani ko wa Munyamulenge barajijwe bitaye kubibareba abo. Ariko time will tell. Time will tell. Kandi utabisobanukiwe nishikere uwo nyine uri kuvuga hariya yanyuze mu buhunzi hano, kandi yahunze intambara itaraba. Naho ari niyo yahunze intambara itaraba. Iyi iri hitwica. Wahunze iki? Ni discrimination. Kubera kutagiye Bukavu, kubera kutagiye nguje ko umushomeri w'Kinshasa ukaza ko umushomeri w'Kigali. Ni kubera iki? Kubera iki waje muri Kenya? Iyo discrimination uko kose no kubera iki? Koloneli ko yarayapfuye muri w'imfungwa akagwa muri prison. So intambara ntabwo ari yanyuma gusa, icyo turiho imaze igihe. Ntabwo ari ibi nabo bari burya ngoja ngubaza cyase ngo azabaza ngo nyina ngo umukobwa w'abaki. Byo time will tell. Ariko umuntu nidushaka tuzatsindwe, ariko kuba turi kukuri kwa dignity yacu, kwa identity yacu, ntagutsindwa kuri hanyura mu buryo bwose. Negotiation, autonomy n'ibindi ntavuze mu mazina byose ntago tuziga. Intsinzi garanti ntago tuziga kubigiramo uruhare. Sultan nakusoma ibi bintu uvuze ni ibintu by'ingenzi kandi by'agaciro. Ntekereza ko buri wese akwiriye kubitekerezaho mu buryo bwagutse. Wowe kuri Free Media Live, wewe ugejeje kuri uyu munota, nkunda kubivuga umuntu ushoje ikiganiro akagera ahangaha, nuko ibi bintu bifite ico ufite ahantu wakunze, ufite ico wakunze gitumye ugera kuri uyu munota ukiri kumva. Kandi reka tuvuge ko wenda uwo ngo ari we bireba cyane kubera ko ari ubashije kubyumva. Reka ngushimire kubw'umwanya wawe, kangushimire kubwo amagambo meza, inyigisho urubyiruko rukeneye kumva cyane rw'iterambere no gukanguka mu buryo bwagutse burenze ibintu abantu barebesha amaso, ahubwo bikaja mu myaka n'imyaka iri imbere. Reka nshimire umuntu uri kuri Free Media ubashije kureka kuri umunota niko narimvuze. Niba hari ijambo rya nyuma rimwe cyangwa abiri ushobora gusozanya nayo hanyuma closing. Iri jambo ryabaye popular cyane rya Samora Machel, nawe n'undi mu revolutionnaire, yaravuze ngo aluta continue, urugamba rurakomeje, la lutte continue.
rurakomeje ntubigiremo uruhare kubera ko mbigusabye wa munsi wavukiye hari kubera ko utavutse uri umunyakenya wa munsi igihugu cyangwa kubera ko kwa Keita naho hari akazi nta hantu hatari akazi aho ngaho wenjoyinze muri Amerika ubu nyine hari ibintu biri gutrendinga bya AI mwana akavuka amaza ngo se ngo navukiye ngo navukiye muri Amerika ngo yayi ngo navukiye ngo muri Canada ngo yayi ngo ndi muri Australia ngo yayi ngo niba atari aho ngaho nsubiye mu nda AI ni ziri gukora so utaravukiye aho ngaho iyi message iramureba urugamba rurakomeje ntabwo nifuza kubigiramo uruhare nk'ubikubwira wa munsi wavukiye hariya wasabwaga kubigiramo uruhare amateka azabikubaza kitaramukora mu ruhare kuri none ubwo yatinda yatebuka biramutegereje amateka azakubaza uko bizagenda kose uruhare rwa amateka azakubaza hanyuma ntitubigiremo uruhare nk'abantu bahunze umugayo tubigiremo uruhare nk'ibiharamagara nitwagenda tuzabigwemo nibyo biteye ishema nibyo biteye ishema kugenda turi mu rugendo ariko nibyo biteye ishema tubigiremo uruhare nk'ibiharamagara niturangiza dusige ibihenda amaso tuzure twebe imbere igihugu gishaka natwe ndetse twishaka abari kure imahanga abafite ibyangombwa muze mutabarira igihugu n'abatabifite bazo bisanga mu gihugu abatabifite biravana none igiharamagara ntishobora uko kimanuka ariko abataragera kuri urwo rugero tubavuzeho nta ubutumwa bwabo dufite mubigiremo uruhare mu buryo bwose time will tell histoire izabitubaza hanyuma ku barwanashaka akenyere kigabo twazo upfa gutanga amakuru hariho hose mu byo tuzira ahantu nukujenjeka n'ubutesi kandi tumaze imyaka muri struggle turi twirwane mukomere aho mukomera cyambere naho si buri kintu cyo kuvugwa ikintu kivugirwaho cyabugenewe kandi kivugwe nk'isasu urasha muri yadoye uwumva ahaguruka. Thank you so much. Reka nshimire buri wese. Imana ibarinde. A world of stories.